kubor nagaslem jong udongsan hima. Kanlong sisa ka kubor ke pas ngeu phala bat ke bom dayo ngeu koj bakum kanos ke baterai nak benta ban ajing sumari kinongpang kala simru ya kalangkor halade ban snahi ya kaying trap nak benta ban syong bansa rengkat bat iwe ikun kene kanos kadai ke balatip kertang kum ka kong keros kemlan ke baterai hapo karingku PHC bat namar kajing kapnya alut jong ki jakasa balapun sna kerpang daka sarkar lengba ka tanat ka koj kakya kala sna no da ing trap habo ka phalau jong kane ke hospital nak benta ban kham keluj bat yo salang bala ikun ka kong skamlon kalayatu ba hadin bakala sya penkriya syarengku kala syam sitom ban yo jakasa namar ki babun ki jakasa kidai ki baladap bat bala khamnya hadu kata-kata kumta na kajing bompan se kalarai ban sna hino da ing trap. Dietary much sharp specialist for ringku PHC. Bang dan ikun jenga ikam yung problem. Di ngawan nok sinong lejong tu. Mentau senam. Tengi yo jing te ba kani ka yeng ka ba phi donah maju phi kadi ka ba phi latei hi di dala di bila snah hi dala di. Kei ka ba pelong phi ba pinsnai kum kani ka yeng. Ni ngiduna nama apa bangawan kendu isa jadi. Doktor encak cani mencah, ti ngalau orang iba ngawan ayo cani transfer cani, ti orang ni ka jenjar ke accommodation mo cani namar ba, kui ke kamera ni hak biasa ngut ngut, ti ngau ngasa ngating kadon kun mo, kadon kamban pet namar dentang mengai kun, ti jenjar ti sayong di balong ti ngau ngalong ni ansangan senal tak yeng mo, kamban yo sa jong ia dia ban kam aram bat kulung. So, okay, memang actually kalau very congested mo kalau kapnya hati ini bangin sai rukum tu tesa bangali badan pun sai I permission kan yang thought dekat situ tesa I permission ni fi Kat nupor fi bam kat nupor on benda bekani kayeng. Nala ka sina te simpor ya untuk arpna mo simpor tinggal asu adjust sel yang pihak nama hak bandan di on duty mah ada ke jenjahar yang ini sna do apa naik Te kini ki jinglot jing sa ba pisnai kani kayeng kumno file. Namar ba Pihak pelon nala dia ne kawan naka pihak pelon nala dia. Okey. Kamu kani kayeng di nasyani te dan madu ti tak pendek pai madu tu sna lam nak mai ini. Okey. Mon syai ban poher ku pidon hai. Ada nak organisasi sosial. Sebab pidon hang ni haring ku ke ga jing i jong pi har kom terkam ke gi jing e ba pi ma. Ni mak haji elang ni duna staff liti ni kam dunam ha. Staff liti ni dunam ha nang tap dia ting ke umru ke kam senjar ting ke light tu dalak slap liti ke light liti kamu judan light ke fan du indung yo fan. Nyak pre ting dah conduct delivery liti ke fan du judan di Selong bahang ni dan sekat generator terjun isa pada kila pendiang petrol ek tu te layu lek benda de generator layu light layu ek tu kan ndai dam dan pada sak bajengan nang ni sadu sa yuli ban yu te kalau ke distance ke jengai ha te long ke jencar ba mo mas still I kat bangila ngi lek ban manage mo bat isa kam tam di isa ro ikit clear ha ke nyangi staff jengi kat bala ida pendiang te Mo hini yeng ba pisna pisa hitang ba ikon. Ikon ilok jangar mi siwan ke bat ni nong tre ke nga bansa Mo kani kan de kesin ka beningkong ba pi tre ba pi sna san ka yeng ba ni.